yaaɓe allah tedduɓe yettore wodani allahu subhanahu wa ta'ala on renɗinɗo e fii jokkugol enɗan o rentini kadi e fii taƴugol enɗan o foti kadi taƴoɓe enɗan ɓen lette ka aduna wo kala hara wo julde e yurmede e kisiye yo woni annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam ɓen makuɓe wondema kala on gomɗinɗo allah gomɗini ñalande sakkitorde haray yo jokko enɗan makko ɗan yo allah ɓeydurmede maɓɓe o hisnaɓe kamɓe kala e wondiɓɓe maɓɓe ɓen ha ñande joddi dina amma bad ibadallah ittaqullaha taala wasilu arhamakum واعلموا أن آيات القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد دعت إلى صلة الرحم ورغبت فيها أعظم الترغيب جاب الله تدبه on ɗaɓɓirama hunugol allahu subhanahu wa ta'ala jokkoɗon enɗanji mon ɗin jokke enɗanji mon ɗin ande wondema ayeje ɗen ko alqur'anare allah teddunde e hadiseji annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam haray ɗum ɗo fof rerɗini fota fota ko hina seeɗa e jokkugol enɗan noddi julɓe ɓen e jokkugol enɗan rerɗini e fii jokkugol enɗan rerɗinande moolanade ko hina seeɗa ihwatal iman mal muradu birrahim wa ma maana silatu rrahim kono jeyaɓe allah tedduɓe ene e ko hen ɗum woni enɗan ko honɗum woni firo jokkugol enɗan hara yo musidɓe tedduɓe ko woni enɗan ko ɓen ɓadodiraɓe o tigi ɓen selen maka gorko o wo ka suddiɗo wo bimana selen maka yumma o tigi e selen maka ɓen o tigi haray ɓeɗo fof ko enɗanji o tigi bimana siɓɓe o tigi ɓen selen maka ɓen o tigi bimana gorol o tigi ngol e siɓɓe o tigi ɓen hellaka yumma makko bimana nene la o tigi on haray ɓeɗo fof ko enɗanji o tigi ɓeɗo fof ko hanaɓe moƴƴede e mum ɓeɗo fof ko hanaɓe jokkede haray ko honɗum woni firo jokkugol enɗan ko woni firo jokkugol enɗan al ihsanu ila al aqaribi fi lqawli walfi'l wa yadkhulu fi dhalika ziyaratuhum wa tafaqqudu ahwalihim والسؤال عنهم ومساعدة المحتاج منهم والسعي في مصالحهم haray ko woni jokkugol enɗan ko moƴƴagol e siɓɓe muɗum ɓen nene la otigi on e baba la otigi on ko moƴƴagol e maɓɓe ko jokkagol ɓe moƴƴoro e maɓɓe ka konngol moƴƴoraɓe kadi e maɓɓe ka kuugal moƴƴoraɓe e maɓɓe konnguɗi moƴƴuɗi moƴƴora kadi e maɓɓe kadi hella ka kuuɗe haray noon no naati en fi e telemma fi moƴƴagol ngol e maɓɓe yahugol ngol hiwroyoɓe maɗum nodda ɓe téléphone hiwroɓe maɗum yahugol ka maɓɓe ƴewtoyo alhaaliji maɓɓe ɗin anda si ɓe nawni ma si ɓe selli maɗum landagol fii maɓɓe maɗum kala tawɗo no hana wallitede e maɓɓe tawa oti no mari capacité wallitagol ɓe o tigui wallitoɓe maɗum yahugol daro fii huntugol haajuji maɓɓe ɗin haray ɗum ɗo fof ko noone e jokkugol enɗan ɗum ɗo fof koko hana waɗede ɗum ɗo fof koko hana waɗede joni noon yo musidɓe tedduɓe ene o jokkugol enɗan e hara ɗum no mari ɓure ka ɓure ala e ɗum sikke o ala ɓure molanade no e jokkugol enɗan haray no jeeya e muɗum silaturrahimi min al iman silaturrahimi min al iman عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه haray ara nun ɗum ko jeeya maɗum ko holli wondema enene jokkugol enɗan no mari ɓure molanaɗe ka allahu subhanahu wa ta'ala on ara nun ɗum jokkugol enɗan ko jeeya ɗum e gomɗingol jokkugol enɗan ko jeeya ɗum e gomɗingol bimana sa yi jokkowo enɗan ayi aaden gomɗinɗo bimana ko gomɗinɓe ɓen jokkata enɗan ko gomɗinɓe ɓen jokkata enɗan yo allah waɗu en jeeyaɓe e maɓɓe ko ɗum waɗi sinullaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on gomɗinɗo allah gomɗini dargal ngal haray yo jokko enɗan makko ɗan rawahu lbukhari فالذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقطع رحمه وصلة الرحم علامة على الإيمان haray kala on gomɗinɗo allah
gomnini ñalande sakkitorde o taƴata en ɗam makko ɗan kala tawɗo no gomɗini Allah kala tawɗo no gomɗini darngal ngal haray o tigi taƴata en ɗam ɗan awa haray ko gomninɓe Allah ɓen gomɗin darngal ko ɓen woni naatoɓe aljanna ɓen ko hemɓe woni ɓen no jeeya e maɓɓe jokkoɓe en ɗam ɓen awa haray jokkugol en ɗan ko jeeya ɗum e gomɗinal jokkugol en ɗan ko jeeya ɗum e gomɗinal ɗiɗaɓum ɗum silaturrahimi sababun lil barakati rizqi wal umur haray ɗiɗaɓum ɗum jokkugol en ɗan wonay sabu Allah subhanahu wa taala o waɗana barki e jokkowo en ɗan on waɗanamo barki ka arsike makko yen wo jawdi oti ko o jogi Allah waɗa barki e muɗum Allah waɗa sutura e muɗum Allah waɗa teddungal e muɗum e nde ko wana noon kadi Allah waɗa kadi barki e gurdan o tigi ɗa yen o gurdan ɗan o tigi wuuri ka aduna ɗo Allah subhanahu wa taala on hebbina e barki e gurdan o tigi ɗan haray yo musidɓe tedduɓe kullu nnasi yuhibbuna an yuwassaa lahum fi rrizqe wa yu'akhkhara lahum fi ajalihim li anna hubba altamalluki wa hubba albaqa'i gharizatani min alghara'izi sabitati fi nafsi l'insan faman arada dhalika fa alayhi bi silati arhamih haray yo musidɓe tedduɓe sikke wo ala gooto kala gooto neɗɗo wo neɗɗo marɗo haqqille wo haray no faala yo Allah yanñan o tigi arsike makko on gooto kala no faala Allah yo juutinan ɗum lajal mum duuɓi mum ɗi mbimana nenna woɗɗina lajal o tigi ngal haray noon gooto kala kadi haray no yiɗi jeyugol ɗum sabuna ɗiɗo yiɗugol neɓugol ko aduna ɗo maɗum yiɗugol jeygol ɗum ɗo haray ko fiiji ɗi Allah subhanahu wa taala on tagi waɗi e bani adama joni noon haray kala faalaɗo ɗi haray no waɗɗi o tigi nde o jokkoto en ɗam makko ɗan haray no waɗɗi o tigi nde o tigi jokkoto en ɗam makko ɗan an anasin radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasir rahimah haray yo musidɓe tedduɓe nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki kala on mo yiɗi nde Allah yanñanta o tigi arsike makko on Allah nennana o tigi lajal makko ngal haray yo jokko en ɗam makko ɗan o hadise ɗo no ka sahihul boukhari hadise goo kadi mo kañum ali bun abi talib radiallahu anhu filli ɓe maaki ɓe nani annabijo muhammadou sallllahu alayhi wa sallam hino maaka man sarrahu an yumadda lahu fi umrih wa yuwassa'a lahu fi rizqih ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليسر رحمه رواه البزار والحاكم haray ɗo kadi ko nulaaɗo sallllahu alayhi wa sallam woni ko maaki kala on tawɗo hino faala yo Allah subhanahu wa taala on juutinan o tigi gurdam makko ɗan kala tawɗo kala faalaɗo yo Allah juutinan o tigi gurdam makko ɗan Allah yanñana o tigi arsike makko on Allah danda o tigi maygol mayde bonde Allah danda o tigi maygol mayde bonde kala faalaɗo ɗiɗo tati kala faalaɗo yo Allah juutinan o tigi gurdam mum ɗan yanñana ɗum arsike mum ɗon danda ɗum maygol mayde bonde haray o tigi no ɗaɓɓira piiji ɗiɗi kala tawɗo no faalaɗi piiji ɗo tati yo tigi waɗi piiji ɗiɗi ara noon ɗum falyattaqillah ara nunu haray o tigi yo hulu allahu subhanahu wa taala ɗiɗaɓum ɗum haray o tigi yo jokko en ɗam mum ɗan bimana e jaka yo mo hulali allahu subhanahu wa taala ma ɗum mo jokkaki en ɗam mum ɗan kara han si Allah waɗay barke e gurdan o tigi ɗan kara han kadi si Allah waɗay barke e jawdi o tigi ni kara han kadi si Allah danday o tigi maygol bayde bonde yo Allah hisinana en tadaɓum ɗum silatu rahim sababun li silati llahi tabaraka wa taala wa ikrami haray tadaɓum ɗum jokkugol en ɗan wonay sabu Allah subhanahu wa taala on jokko o tigi moƴƴo e o tigi teddina o tigi okkora o tigi ɓeɗe mum an aishata radiyallahu anha an nabiyi sallllahu alayhi wa sallam qal الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله رواه مسلم haray yo musidɓe tedduɓe seede wondema jokkugol enɗa wonay sabu Allah jokko o tigi Allah subhanahu wa taala on teddina o tigi nene Aisha maaki wondema annabijo Muhammadu sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki wondema en ɗanɗan no wengi ka arsi dow en ɗanɗan no wengi ka arsi haray en ɗanɗan no wiwde kala on jokkiɗo lan yo Allah jokkomo
kala on taƴiiɗo layu Allah taƴan o tigi moƴƴereeji makko ɗin e musidɓe tedduɓe e jaka jokkugol enɗan haray ɗum ko hunde moƴƴere taƴugol enɗan ɗum ko masibo moolanaango ɗum ko lorra moolanaaka ɗum ko lette moolanaaɗe وقد استجاب الله الكريم سبحانه وتعالى لها فمن وصل أرحامه وصله الله بالخير والإحسان ومن قطع رحمه تعرض إلى قطع الله إياه وإنه لأمر تنخلع له القلوب أو أن يقطع جبار السماوات والأرض عبدا ضعيفا فقيرا يا مسيئة الدوية الله جابنا ندان اندان كوكو دان توري كون الله جابنا اندان دان كو دان توري الله كون وندما kala jokkiiɗo enɗam mum ɗan kala jokkiiɗo musidɓe mum ɓen Allah subhanahu wa taala on yiɗay o tigi Allah subhanahu wa taala on okkay o tigi moƴƴereeji haray noon kala kadi taƴuɗo enɗan yo anndu kanko e Allah subhanahu wa taala on ɓe haɗiɗi pos kanko e Allah haray ɓe haɗi few seede mum haray Allah subhanahu wa taala jooni tertoray o tigi hoore makko ɗum noon kala tertoɗaaɗo hoore mum haray o perdi aduna o perdi laahara ndaaren ɗo tawɗo Allah subhanahu wa taala ko kanko woni taguɗo kammoli ɗin tagi leyɗele ɗen ko kanko woni tagi ko denndangal ko taga ko si on accidi e ngel jiyangel lowngel miskinal accidingel e hoore mum haray ngel martinali aduna ngel martitta kadi laahara nayabun ɗum silatur rahimi min asbabi dukhulil janna haray jokkugol enɗan wonanay sabu neɗɗo on naatugol aljanna e yo e jaka sa woni jokkowo enɗan sabu ko jokkaynoɗa enɗan ko wonanta sabu naatugol aljanna سيدمون فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام رواه أحمد والترمذي وابن ماجه hara yo musidɓe tedduɓe e yo e jaka jokkugol enɗan wonay sabu neɗɗon o naata aljanna seede mu nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki ñande goo ɓe maaki hey konoy yo yimɓe saakite salminaandu itte ñaamete sadaka jokke enɗanji mooɗon ɗin imme jemma juulon fewndo ka yimɓe ɓen ɗaani ɗon naaton aljanna wondude e kisiye e yo e jaka mono faala naatude aljanna ɗi piiji ɗo kadi o watta yiili e majji o tigi o wonay hiwrotooɗo julɓe ɓen o wonay yettoowo julɓe ɓen o tigi o wonay ittoowo ñaamete sadaka o tigi wonay ittoowo sadaka o tigi o wonay jokkotooɗo enɗam makko ɗan o wonay jokkotooɗo enɗam makko ɗan o wonay kadi immotooɗo jemma juula so tawii o tigi waɗii ɗi e hoore goɗɗinal o tigi yo anndu e neele ñanndegal ngal Allah innayi o tigi hee naatuka aljanna na daaru dambugal ngal faaliraɗaa wo naatiraa ɗon aljanna jooni noon ene landugal no wiya ene mal mouradu bi silatil haqiqiya ene tigi tigi ko en ɗum woni jokkugol enɗan asilatul haqiqiya an tasila man qata'aka heeka goonga ko woni jokkugol en par ce que buy e meɗen no faami fii jokkugol en ɗan faamu selluɗo keñ kono noon no woodi kadi e men faamuɓe fii jokkugol en ɗan faamu faljereejo kono ɗum woni nden faljere sikkugol si goɗɗo moƴƴike e siɗɗo ma si moƴƴike e ma a moƴƴike e makko e sikka ko ɗum woni jokkere en ɗan oye neɗɗo si tawii ko moƴƴiiɓe ɓen e makko e siɗɗo makko ɓen ko ɓen tun o moƴƴotoo e mum boniiɓe ɓen e makko ɓen ɗon o bonoto e maɓɓe o waata jokkere na on ko yoɓitoowo noon si tawii ko moƴƴiiɗo e ma moƴƴotoɗaa e mum anndu an ko a yoɓitoowo wonaa a jokkuɗo en ɗan ɓe inni wondema ko woni jokkugol en ɗan ɗan tigi tigi ko nde jokkotoɗaa en ɗan on tagiiɗoma almaru ida zarahu qaribu faradda lahu ziyarata laysa bilwafil soni musidɗo ma yahii kama hiwroyagol ma e hoore teddungal an kadi a déplacé ka yahii ka makko hiwragol ma e hoore teddungal a jokka en ɗan koko ñawlu ma koye yoɓutuɗa ɗon na ɗum no wiyete jokkere en ɗan ɗum ɗon harayna jokkere en ɗan noon ko yoɓutugol noon li annahu yukafi'u ziyarata bi misla par ce que ko juurande ndo ya juurino nden ko nden ɗon o tigi o yoɓi wa kadhalika ida sa'adahu fi amrin wa sa'a lahu fi shan aw qada lahu haja faradda lahu dhalik
bimithli lam yakun wasilan bal huwa mukafi ko wano noon kadi o si waɗani o tigi moƴƴere oya kadi waɗi tani o tigi moƴƴere o tigi ko yoɓutuɗo ɗon haray wona on ɗon haray nata o sikkude o jokki en ɗan falwasilu haqqan huwa alladi yasilu man yaqta'u wa yazuru man yajufu wa yuhsinu ila man asaa ilayhi min haulai l aqarib yo ndaren ko woni jokkugol en ɗan tigi tigi fo hendu woni jokkugol ngol en ɗan ka goonga ko woni jokkugol en ɗan ngol ka goonga tigi ko e nder siɓɓe ma ɓen kala on tagiiɗoma an hiwroɗamo kala on boniiɗo e ma an moƴƴoɗa e makko kala on tawɗo hara ko bonotoɗo e ma an moƴƴoɗa e makko denndangal siɓɓe ma ɓen ko bo okkortama an okkoramo mo yatakama an yaha e makko bonnowo haajuji maɗi e nder siɓɓe ma ɓen an daroɗa no haaju o tigi on moƴƴira e nder e telema ngol ɗon sa woniri noon ya anndu a woni waawuɗo jokkugol en ɗan koɓe e nder siɓɓe ma ɓen si tawi ko moƴƴiɓe ɓen e ma tun moƴƴotoɗa e mum tawi ko okkoroɓe ma ɓen tun okkorta si tawi hara ko kelluɓe ɓen tun an moƴƴota an kala bonoto ɓen e ma ɓen ɗo fof an kadi ko ya bono e maɓɓe ya anndu ha joni a wawani jokkugol en ɗan so tini o jokkugol en ɗan wonay saabu naatugol aljanna ko par ce ɗum hinamo kala wawi ɗum boyi no wawi moƴƴade e moƴƴiɗo e mum kono namo kala wawi moƴƴade e on boniɗo e mum haray seede muɗum kañum abdoulahi bun amrin radiallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal laysa alwasilu bilmukafi walakinna alwasila alladi ida quti'at rahimuhu wasalaha haray nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki he o yoɓitowo yoɓitirowo moƴƴere on wona jokkowo en ɗangoy nulaɗo maaki ko woni jokkowo en ɗan ko on tawɗo o taƴuɗo en ɗan o tigi ɗan hakkundeji maɓɓe kanko kan o kippayno ɗan tokkora kanko kan o kippayno ɗan moƴƴira ko ɗo woni wawuɗo jokkude en ɗan ko nun nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki ñande goɗɗo goo e nder sahaba en ɓe landi nulaɗo on sahabajo o maaki e nulaɗo ya rasulallah inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'unani wa uhsinu ilayhim wa yusi'una ilay wa ahlumu alayhim wa yajhaluna alay oni e nulaɗo min mbiɗo mari musidɓe on sahabajo ari o makani nulaɗo o maki hey ko onon yo nulaɗo min mbiɗo mari siɓɓe mi moƴƴoto e maɓɓe kamɓe ɓe bono e an mi moƴƴoto e maɓɓe kamɓe ɓe bono e an mi jokkoɓe kamɓe ɓe taƴo lan mi muñño lorraji ɗi ɓe lorratan mi ɗin kamɓe noon ɓe wata lor muññade hay hunde ko iwrata an yaha telemma maɓɓe on tuma konnu nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam jaabinomo konnu nulaɗo jaabino on gorko fa qala sallallahu alayhi wa sallam in kunta kama qulta fa ka annama tusiffuhum lmal wala yazalu ma'aka min allahi zahirun alayhim ma dumta ala dhalik rawahu muslim nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam maki awa heer si tawi no haalirɗani ko noon woniri ya anndu haray no waytiri wa si tawi hara hiɗa ñamminde ɓe ndondi wulndi haray hiɗa waytiri wa wasi tawi ko ndondi wulndi woddaɓe ñamminde fiyon ɗum par ce que an tokkoɗaɓe kamɓe ɓe taƴoma moƴƴoɗa e maɓɓe kamɓe ɓe bono e ma an muññoɗaɓe kamɓe ɓe bonna inde ma donc so tawi a wonirini ya anndu haray bi mana an martanima kono kamɓe taɓe sikku martaniɓe dey yoɓe anndu kamɓe martanaali ɓe wala yazalu ma'aka min allahi zahirun alay fellutu kadi fellutu allah wallete e hoore maɓɓe aduna wo lahara o allah wallete e hoore maɓɓe beriɗa jokkirini ya anndu allah subahanahu wa taala o wallete foolaɓe kono musidɓe tedduɓe ɗum hino metti fiigoy koɓene ko ɗum ekkitoto ɗen ha wawen sikki ala ɓay koyen julɓe koyen faalaɓe naatude aljanna koyen ñentinoɓe nulaɗo sallallahu alayhi wa sallam ettoɗen wakkiloɗen forcen hoore men ha wawen jaɓude ko sari o wi koyo en waɗu ko fiyon ɗum ɓe inni wondema a haray o hadise ɗo oɗo wawa muññintinde ko heewi kon e julɓe ɓen ɓe tawɓe jarriborama heɓugol musidɓe tawata si o tigi moƴƴike maɓɓe kamɓe bonoto e o tigi ɓe tawata kamɓe kan puttere ɓe waɗanta o tigi moƴƴe kamɓe kan ko lorrugol o tigi tun ko ñowgol o tigi tun ko bonnugol inde o tigi tun ko bonnugol haajuji o tigi tun o tigi noon kañum kan tawi hara ko faamuɗo kanko o daro o eto o jantoɓe ko moƴƴi o gollanaɓe golleji kelluɗi o eto o moƴƴina alhaaliji maɓɓe ɗin ittiri ko wawi kon fof aqulu qawli hada wa astahfirullah li wa lakum fastahfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله، اتقوا الله تعالى واحذروا من قطع الأرحام واحذروا من قطع الأرحام واعلموا أن القاطع رحمه واعلموا أن للقاطع رحمه عذاب في الدنيا والآخرة، وهذه العقوبة تبدأ من الدنيا ثم إلى الآخرة. koɗo yo jiyaade Allah tedduɓe ɓaawo yettugol allahu subhanahu wa taala juula annabijo mouhammadou sallllahu alayhi wa sallam on ɗaɓɓirama hunugol allahu subhanahu wa taala awa kadi reenagol moolanagol e tajugol en ɗan ande wondema tajowo en ɗan lette njene lette moolanaɗe no sabbi o tigi ɓe fuɗɗoto ko aduna ɗo ɗe continira ɗon kadi ha galahara o tigi heɓay ko neeɓi o ti neeɓi wurude yo anndu o heɓay lette taw moolanaɗe ko aduna ɗo si o maaya yilto kadi o heɓoya kadi lette moolanaɗe kadi kalahara yo Allah hisinana en haray no jeeya e ɗen lette tawde hiɗe sabbi taƴowo en ɗan ara nun ɗum la yuqbalu amalu qati'i rahim taƴowo en ɗan o jaɓantake golle makko ɗen golle moƴƴe taƴowo en ɗan ko gollata Allah darata ɗum Allah jaɓata ɗum hay si tawi noon golle ɗen ko selluɗe bimana hay si tawi oti juuli julde sellude ken kono si o woni taƴowo en ɗan julɗele makko ɗen jaɓetake hay si tawi oti woni hoorowo korka selluka ken kono si o woni taƴowo en ɗan jaɓetake ko wano noon dendagal golleji o tigi ɗin fop si tawi tun o hay si tawi ɗi selli kono si tawi tun oti ko taƴowo en ɗan no jeeya e lette ko lettirte kala moƴƴereji ɗo watta ɗin Allah salomo jaɓande ɗi par ce que oti ko wawi ko gollugol jaɓugol ngol ko Allah jogui ko Allah no Allah jaɓanay on mo yiɗi jaɓande o salo jaɓande on mo faalaka jaɓande joni noon yiɓe holli wondema Allah jaɓanta taƴowo en ɗan seede ɗum waddalilu ala dhalika qawluhu sallllahu alayhi wa sallam inna a'mala bani adama turadu kulla khamisi laylata aljum'a fala yuqbalu amalu qati'i rahim rawahu ahmad haray seede ɗum ko no woniri nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki golleji jiyaɓe ɓen yontere ɗi weeɓitoyte yeeso Allah alkamisare be alkamisare no weetude juma kala alkamisa no weetude juma kala oti ko golli ko e yontere nden fof golleji kala ko yimɓe ɓe golli kon fop kala ko julluɓe golli ko fof ƴettete yeeɓanoye Allah ndaara noon tawɓe ɓe no taƴi en ɗan fof ɗum noon o bugo to ɗum noon haaju makko ala e ɗum noon o ƴettata nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam woni ko maaki ɗum e musidɓe tedduɓe yo Allah dandu en golleji men yeeɓanoyeede Allah o enna haaju makko ala e ɗum noon enna ɓay tun oɗo ko taƴuɗo en nan Allah faalaka golle o tigi ɗe yo Allah hisin en o hisinana yo Allah dandu en ɗum haray faamaluhu la sawaba fihi wa in kana sahiha ɓe inni golle taƴowo en ɗan hay si ko selluɗe ken kono haray baraji Allah jaɓanta o tigi no jeeya e letteji taƴuɗo en ɗan ko lettirte qati'u rahimi yu'ajjalu iqabuhu fi dunya taƴowo en ɗan no jeeya e letteji ko Allah lettirta o tigi lette makko ɗen no waɗi dunubaji go lette mum Allah maray ha lahara haka dargal kono taƴugol en ɗan lette mum ɗen ko ilaka aduna ɗo fuɗɗoto ɗum ɗon Allah nennanta o tigi haka lahara ko ilaka aduna ɗo lette ɗen fuɗɗoto arde noon siko lutti kon noon kadi waɗo e ka lahara haray ɗon kadi yo Allah dandu en taƴugol en ɗan inna tabti al arhami min a'dami kaba'iri dunub وعقوبتها مؤجلة في الدنيا قبل الآخرة قال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه أحمد haray nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam hiɓe holli fii ɗum yo en anndu dey ko atti kon yo en anndu taƴugol en ɗan ko jeyaa ɗum e dunubaji njani ɗin taƴugol en ɗan ko jeyaa ɗum e dunubaji njani ɗin he mo ettite noon haa waɗi dunubaji njani ɗin yo Allah artu ko oti tuubugol jaɓane ɗo e oti mayde dey kono si oti maayi o tuubaali yo anndu haray o martinaali haray noon taƴugol en ɗan ko jeyaa ɗum e dunubaji njani ɗon anndi wanno dunubaji njani ɗin ɓurgin njanude ndin fof taw ko sirku kono noon njaneele ɗen kadi wano waɗugol zina wano yargol beere wano ittugol hoore
ɗum ɗo fof wano yawagol mawɓe mum ƴaggangol mawɓe mum walla ɓe borreneeji ɗin fof ko jeyaade e dunubaji njani ɗin no jeyaa ɗo kadi enen dunubaji njani taƴugol en ɗan ɗum ko en njani ɗin jeya na e to sooki ɗin dey na e to sooki ɗin jooni noon haray e lette fii taƴugol en ɗan ko ilaka aduna ɗo fuɗɗoto ko ilaka aduna ɗo fuɗɗoto atto hewtoyede kala hara ɗulaɗo sallah sallam ɓe maaki ala dunubu ɓurɗo handude mo Allah tawata yaccinayi lette muɗum ilaka aduna ɗo ɓeyditiɗon noon kadi ko Allah letto e tawoti gon kadi kala hara hewtiti wonugol tooñowo pandiwin murtugin taƴowin laawi mawano ɓe rewɓe waɗoɓe bone hewre ɗum kadi yoɓe hoore kadi yoɓe kadi hoore ɗum kadi ñaama ɗum ɗon kadi ɗum ɗo ɗin ɗon fappu ɗin fof wiyete albagyu ɗiɗaɓum ɗum wakkati aturrahim e taƴugol en ɗan haray ɗiɗo fof ko ɗiɗo ko jeyaɗi e fiiji ɗi Allah yaccinta lette muɗum ilaka aduna ɗo yo Allah hisin en o hisinana en no jeya e letteji sabbiɗi taƴowo en ɗan yara wabalahu qabla an yamut taƴowo en ɗan Allah hollira oti gite makko ɗen lette ɗen ɗo e oti mayde Allah hollay oti lette ɗe Allah lettirtamo ɗen ilaka oti wuuri ɗo lette ɗen oti yirayde gite muɗum ɗen قال صلى الله عليه وسلم من قطع رحما أو حلف على يمين فجرة رأى وباله قبل أن يموت الله صلى الله عليه وسلم بماكي متجي اندان ما موندي وندور فناندere yo andu haray soti woni tun watajo wo endam ma huɗotoɗo fenande yo andu Allah hollay mo lette makko ɗen atto otigi o mayde nayabun ɗum in qati'atu rahimi sababun li la'nati llahi wa iqabi taƴugol enɗan no jeeya e lette sabbiɗe taƴowo enɗan kala taƴowo enɗan yo andu haray kanko kan o tawama e huɗaɓe kuddiji ɗi Allah subahanahu wa taala on jorindirta ɗin e hoore taƴuɓe enɗan ɓen haray o tigi tawama e majji haray o tawama e ɓen ɗon yo Allah hisin en o hisinana en yo Allah hisin en o hisinana en haray taƴowo en ɗan haray kuddi Allah subhanahu wa taala o haray no sabbi otigi sikki ala otigi o heɓayndi kadi lette Allah subhanahu wa taala ɗen kadi otigi o heɓayde inna al ara wassanar fi man manahahu llahu jaha wa ahsana lahu rizqa thumma yatanakkaru li aqaribih aw yataala alayhim qala taala wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladina la'anahum llahu fa asammahum wa a'ama absarahum haray wondema yo en andu no jeeya e ko hersini no jeeya e ko ñiddi no jeeya e ko kaani nde Allah subhanahu wa taala ƴettata e moƴƴere muɗum nden ko wiyete kon jaahu ma ɗum teddungal ma ɗum jawdi ma ɗum laamu ma ɗum kala koni ƴetta ɗum moƴƴora ɗum ɗon e jiyangal immorde e jiyaɓe mum ɓen ka hoore leydi Allah ɗo yiltoɗon oti kajum noon ƴetta ɗum ɗon noon bongirana ɗum ɗon musidɓe muɗum ɓen o tigi o bongirana ɗum ɗon musidɓe mum ɓen o salo moƴƴade e maɓɓe o salo moƴƴade e maɓɓe o salo okkorgol ɓe o ɗurnoɓe o yejjinkinoɓe o tewnito hoore maɓɓe ɓeni ɗum ɗo ko hunde hersininde ɗum ɗo ko hunde kanude yo en andu kala tawɗo ko sifani haray yo andu haray lette molanaɗe hino sabbi o tigi seede mo Allah subhanahu wa taala o wi ɓe taƴoɓe en ɗanɗan yoɓe anduy ko kamɓe tigi tigi ulaika alladina la'anahumullahu Allah wi ko ɓen tigi woni ɓe Allah huɗi ɓen he musidɓe tedduɓe mo tawama e ɓe Allah huɗi ɓen haray o perdi aduna o perdi lahara yo Allah dandu e jeeyede e maɓɓe ɓen ɗon fa sommahum kadi o faaɗini ɓe hande kadi ɓe nanata goonga ɓe nanata goonga pewti goonga wowlama ha honnutuma de kamɓe kan goonga natataka ɓe nanata goonga pew wa a'ama absarahum o wumini kadi gite maɓɓe ɗen ɓe yiyata kadi goonga pew hiɗen anndi yo musidɓe tedduɓe yimɓe ɓen no woodi yimɓe kelluɓe yeɗɗuɓe yiɗuɓe goonga ɓe woni ɓe aljanna ɓe yo Allah waɗu en jeeyaɓe e maɓɓe no woodi kadi yimɓe yiite gen ɓen ko ɓe woni añuɓe goonga ɓen yimɓe añuɓe goonga ɓen woni yimɓe añuɓe goonga ɓen ko ɓe woni yimɓe yitenge yo Allah dandu en jeeyede e maɓɓe ndaren ɗo ɓe yimɓe si ɓe waɗoyama ka yiite ɓe lettama ɓe soñjike ɓe tampi ɓe noddoya malaikajo no toon no wiye Malik o woni kippinaɗo jiiteeli ɗin ɓenna e Malik toro Allah noon yo Allah ɓe toroɓe enna yo Malik toro yo Allah warɓe noon o enna o oye
ko ɗo tigi woni ko wono toon fiyon ɗum par ce que so wonno ɗon aduna men addan noon goonga kono tawi boy e mon yiɗa goonga ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون ولقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أو هري نحن يؤتوا جبرا ونكي مكوكي ها أفولك وانا يدو غونغا سوسو دو غونغا weltorowo gonga jaɓowo gonga ona jaaɗo yimɓe aljanna ɓen amma si o woni ajuɗo gonga haray o tigi martinali aduna o ma naafi kala hara kan awa haray jawabun ɗum ɓe inni wondema bilqati rahimahu la tasiluhu rahmatu rabbil alamin taƴowo enɗan yurmede allah nden hewtata oti few haray kanko kan o woɗɗodiri e yurmede allah ñande dargal kanko kan o heɓata yurmede allah nden few بإني وندم قال صلى الله عليه وسلم الرحم متعلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله هرين الله صلى الله عليه وسلم ماكي en dan no yewi ka arti dowga en dan no wiwde kala on jokkiɗo layo allah jokko bo kala on taƴiɗo layo allah taƴo mo allah taƴa woti kala moƴƴereji ɗin jeega ɓum ɗum e sakkitorun ɗum قاطع الرحم يأتي بأبغض الأعمال إلى الله سجوا وإنهم وأدوا ولا يقول لي بورد تكين دي الله سبحانه وتعالى يقول لي بورد مكتو دي الله دي أوتي ووانا دي بيتو أوتي تجي عندهم عندهم بوسا ويكالا بنيجي دين سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أبغض إلى الله nulaaɗo ñannde goo ɓe lannda e ma e saaba en lanndi e ma kene nulaaɗo golleeji ɗin fof ko honɗum allah ɓuri tikkande golleeji ɗin fof ko honɗum ɓurata mettude allah nulaaɗo qala sallllahu alayhi wa sallam al ishraku billah qila ya rasulallah summa ma qala qati'atu rahim on tuma nulaaɗo jaabi e maaki golleeji ɗin fof ko ɓurata mettude allah ko sirkangol allah ɓen anndi tumawo en anndintinayi alaa ko allah yeddirte ka hoore leydi makko ɗo hewtiti sirku ko sirku ɓuri njanndude e denndaangal boneeji ɗin fof ko ɗum waɗi julɗo fof yo eto reeno e koye yo eto reeno e sirku ara memata sirku on tuma lanndinooɓe ɓe lanndite e maaki hihinulaaɗo si tawi noon feƴƴi kadi sirku on hikki ɗon kadi honɗum e ko mettata allah kon on tuma nulaaɗo maaki qati'atu rahimi taƴugol en ɗan ɗum ɗon kadi ko jaaru e ko mettata allahu subhanahu wa taala awa hara yo musidɓe tedduɓe ettoɗen wonen jokkooɓe enɗan ettoɗen wonen jokkooɓe enɗan woɗɗitoɗen e taƴugol enɗan e woɗɗitoɗen e taƴugol enɗan awa haray julɓe kelluɓe moƴƴuɓe naatooɓe aljanna ɓen ko julɓe muññiiɓe ɓen kala mo boni keema an moƴƴoɗaa e makko kala mo bonni haajuma an daroɗaa no haaju o tigi moƴƴira ɗon on a waaway mooɓude ɗon on kadi hannde kadi haray allah subahanahu wa taala o weltanikema ɗon kadi haray e jaama e yimɓe aljanna ɓen amma si tawi an ko moƴƴotooɓe ɓen e ma tun e siɓɓe ma ɓen ko ɓen ɗon tun moƴƴotoɗaa e mum bonotooɓe ɓen e ma ɓen ɗon kadi koye a bono e maɓɓe anndu haa jooni a waawaali jokkude en ɗan e jaka haa jooni an kadi haray a wonii taƴoowo en ɗan awa haray yo allah wallu en yo allah arsuko en wonugol jokkooɓe en ɗan yo allah arsuko en wonugol jokkooɓe en ɗan boyi en foppu meɗen alaamo mara en ɗan allah wallu en foppu meɗen waawen jokkugol en ɗanji meɗen ɗin birahmatika ya arhamar rahimin kala en ɗanji ka taƴi hen fof hiɗen tori allah subhanahu wa taala yo allah yaltin cheytane hakkunde en ɗanji ɗin yo allah yaltin cheytane hakkunde famille ji ɗin yo allah yaltin cheytane hakkunde musidɓe ɗen yo allah lontinir ɗum ɗon tiggol e yurmede e nafodiral e moƴƴodiral e jokkugol en ɗan birahmatika ya arhamar rahimin anden en ɗan goo kadi noton en ɗan noone hella ka resindirangol haray si goɗɗo goo resi e woɓɓe goo haray hakkunde jooni hakkunde ɓe resuɓe e ɓe resanaɓe en ɗan woni hakkunde maɓɓe sabu desal ngal ɗum ɗo fof koko duwa jokkede duwa ka taƴeede iɗen tori allah subahanahu wa taala wala waɗi en jokkooɓe en ɗan wata waɗi en taƴoɓe en ɗan ya aziz ya gaffar rabbana atina fi dunya hasana wa fi l'akhirati hasana wa qina adaba annar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka anta alwahhab rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين